phone so wedi me upa. Mami ade na maye. Why ya de mane ya me ya. Na de a wo de aye me no. Me re fi da na me ntumi so fa nche da. Matete wa che. Ewia na me ba anapa na me ba. Na me se da bia na adwe me ba be se me hu a. Na mpampa nya me ncha de mba ya me de aba be hu. Bible Matthew ba be se atro hu se de nam ne so ahenti dua be ba no ndua na me bo nimpa. Bible krono so aka eno kra Yesu ne ka ese de odi ewu no papomba ho wamfa so chen no ana me bo eni Bible o msa enti wo begie di se papomba ho wamfa so chen wa wote we me akosi wa ewudi ebe na medi emfa wudi ni mbon ho safo hene na wo ye wudi ni na wote wo wetumi ahwe nyame anim edi ni pewu enye se wode se kan akwakoto obi kon ana se wamma ba so ja bo no ko echi ekunu eno nkwa na chese wedi so we ya de no bi yemu hina no twahwe no wu a na chese wedi wu nti ba pomba na ho won fa so chewa asema make na ase no no me ba rose na utu ni sen no woni se no ne be ma bi ahyehyɛ aware on ba be ware enam so ma branch ne tie no de ayi hyehye ekɔ hye no ho akonfo ana we kunu ho afi ase ade ewu be ye bi hye da ba wona so no be kasa e pa o cho se me srew facha na je man nka me yensi asem no boko na akra ntumi nya na somje na msum nya masomje se si ade odidi man bidi no waboa ma na sen no ho enti so no ko obunsam je ma wo be gina hin asem we se ma me kan kire wa anke be hye me ho saa ma me kra kra di arewo ma be wu na ka wa be ka kire we su je wu men ka de ho na se be ye fi mitim me fa ncha wo da tie asam na wo ka no ma me ma wonte wo ase se wan kasa asam na wo ka ne kire se wo ba no ne bra bone ene kum obi de hye na wiase nyakopo yensi na twetwede nipa wudua no na wutwa na wo tia de onyame ase se wo ba nda so ti ase so oba besi a wudeti memma mienu ebia de ka onkra de dɔso ba se kira bofra no kwambre oso onyina we mfiri me nim tete a wo de ma wo ba no etia besi mi fie mi akwese wia me ka no kore kyerɛkyerɛ akyerɛkyerɛ pa edi ni pɛ kɔ heaven akyerɛ se meku wan wase ebi nsi da baby awo nam a wotete sansem na abomode na fa mo so na ka twom se nya no kore asa nyame no me abom so nyakopɔ frɛ me no frɛ me se me ka no kore me mpo ni pa ba no kokɔ no sanfi na kwan bɔne ho me ka ni pa ne ntia owu a obebi se ni moje fro no ane nkyɛn me ni moja ho fo adenti na sofo ni nsɔne mani bi ɛkyerɛ sɛ ntu san yɛ bɔne Awurade sɛ deɛ me dɔ no ɛna ɔyɛ me bɔne a me ka nanim na maka na bata me ho enti asafo no yɛ wɔ nhyehyɛe a ɛwɔ asafo no mu ti sɛ obi fom a yɛtu ni san na sɛ ɔsom wie a emena ni du asɛ bosom miɛnsa bosom nsia ya sa de ne position man back ampa yɛhu sɛ ɔdɔ nyame ewiase so wo yiri wo sam bebe ya Bible say enipa na yɛpɛ sɛ yɛtwom ba ya fa na sɛ Awurade mra na me de yɛ adwuma why na me say fa preaching mi gu so why na so fo a wotumi bua ma obi wudie wo me preaching sa some way enko kama ho nkonya no me why oba tan ya obua pone oba baba edeti mema mienu wentimi ntwonefo waji weni so bibia ni pa obeye wa asase so no Jesu aketia na wode the nyame ase se obaba no kura nya obaba na ewuye why nyese guy na wewu na me de but the nyame ase ka obaba na ka obeji di obedie abegina ha mi mekum nipa wati bi da Awurade bebu na ten no bebu mi suma ten fisokuto bia ketua de bre no se na ni nyuma te nya ka hye wia e ko so aka no kure
Ade. Da mesro on say. Wa. Peji woni shock si. From boni cheme. We sim efri wo fie pampa nya kokodro ba memenim abepa me chew. We fi dia waye. Wa hwire obi di hye ebepa me chew. Ana wo ka se wo de seka to obi nkon na wo kunkon na jese wo kun obi wo wo die wo na wo te wo. Wo ye wo difo. Wo wi aba menim bepa me chew. Me yes asem si na me ba wo papa enim so ebe ka kire wo papa. Wo papa tumi hwa nyame me di batam ka ho. Enti susu an pa ase nka wo papa. Ana nka ne ba fe no ho. Ewo bema bi ne baba ho ntia. Nko obi ye ne sanka be ne de. Wo wi aba betena me nim ha ebe pa me chew. Wo pa me chew no kwakonya ne oponi ana ase den. Odi me wo. Na de awaye me fa nche wo da. Ma. Me de me mo dua o. Ma this. Na mom ba ti so aketua. Wo be peji woni shock si. Ade acheme. Bible si do twa se onim si na chiachia. Usha. Usha. Bema waye waboje se kusu aye wutire hu se dia aye usha. Usha. Abe fo bi bent se. No wa mo bi ahwere ne nkwa. Wo be pa me chawo. Jemu menka de wo na se be ya me yie firi mitim. E ya san kase pa wate. Pa mi o. Amen. Ene me metia ene me di emo anwa mo ene meko. Meko po ya am je nanto so. Anwa mo enamo na so hwe na so once di. So poniti ase no menka no opone de abrem. Menka no opone de abrem. Sorry for me nimko. Sorry for me nimnako. Wo beka metin so menfa. Wo di Yesu be yafato. Wo di Yesu e be yafato. Wo di went say wo kun obi ba e wie di Yesu be yafato. Nyame be twa wo ka. What you told no way there walk around was so bad. I tell you to say, I'm many crab bring me to say, I say, all day. No malaria, and I say fever, huh? Oh, papa, daddy, the hair, I made them find a watcher doctor, and the war any day. Ah, you know, Cecilia will room come to send the whole poor will free. I could not so grab a rat and him. Where is she? Mommy's going and me furniture doctor and rice here. Yeah. Okay. But you won't far dropping. Now, mon continue near frame. Why? My phone, the major told me. Which of? Okay, then one also frame. Why? But that is a mad, I know about Biana. Why? Mati. Sorry. Ni yati ti nyame sumu fu mo fra Charlotte ni gosa de agu yemi. Na no papa. Enti na safu ye nyina ni mu atu obi aseso akobo dwama se ne dwama mo for do baba ye chi the Bible ni na wo a. Charlotte wa. Aja wo mu ni bi se bia me de osuro. Aja, fo suro no won kan. Bo bi bia na me de osuro. You know the loba. Abofre be se nyina gyina so. Mi se abofre mani hyedem. Onhua asem no trust em entumi no. Wo se amira. Mani pia bontin ko chemframa. Mnantem fianfie na mo de neko Christian brother, Christian sister. So on say what you wani so. So on say what eja we ya no abrenya me no abrenya. So wo kasa no abrenya me me te what say asede wo say me ya access of mama de tawo achi na maye no.
me ye dey. E ja me meti me de be ba wo ye so ko no mo ye ma ba ma so me kwada. Me sofo. Me ku okoden. Ka me si so ami ko kenan de. Me ni mo ana me ko. Me nya ma twin se me samechi. Boss ko pa no makoma wie. American so me wie to dia ka me yankuni ma boti. Nkuni kakra me ba betia. Woni oba. Why ba ko? Akọje me ho contract wo sunsun mu. Ani wiase. Asori mpenifuo se me tu nkofo ma se me ka no krenti yempe. Ye dia fa ne oba so. Na ka me dem ni se be ifuo tu anajo. Akori na by 3 wa beda. Pepa na no bi hu. Ise fidi na so ne sansa. Mu de wia. Kapapan. No ba mo tu ama se asomonsa. Mo gumeni mo ase. Me guni ma buti. Wa hangi wo wiem. Jesus Christ. Na so se Kristo ti ase. Papa. Me kon edinkunim. Me ti me guni ma buti. Yesu ba. Am baby partner. Me juma nya kwada. Se juma we ya na radio afre mi wom. Akoso aka no kure. Pa no wu a me kwade. Na wo ne oba no. Ba se mi ka che no. Yesa wo. Aware ebegu enne. True ba we. Wo. Ejanya botre. Ai, erade nya. Salot swap. Ko ma papa di na ni be be salot. Meni manya gwasi wo papa ni ma me se meni be gwasi wiase. Waya! Boni di no papa ko bodi. Waya! Salot me ku. Waya. What say? Something o aso di mi. I was so body obe ku ana. What me nyo me se ta wachi body. Me ko da no pa salot e ku waya. Salot. Waya. For Christ's sake, me so me fa dwendwen say enkunu wo se na guy na kunu na na. He asenwe da kofa ba. Nipa emoja wo ni mo to se menu mienu. Asen ho kunu. En guy ni me mpe no. En guy no ye say en ye gini sikedi, en ye gini sikeni dika na mo gie die na ned na ko sa te bi anim no. O ma me ba mi fio. Minim dia koso on him papa ntem se bi omo ntokwa da na se the same dating and akofa sa problem ni ba ya man pie fie wa dan ke de besin kenye me try my best se ke meba mu fie ho nanka bi ye de ya to yi mami kire nanka sa wo fie ho bi hu de si ye ni nyina ya chi no me forget na me san date this kutuba bi dating ni biom. They were called coming up me. Because I want me to maintain a say. Uni akuma. Uni abadaye. And since someone became a baby, unya pains be only per diem and our common empo. Papa, so. You come back, so. Is it here? You come back, so. You won't go. Through this dating, Asafwa and Kelly so many years now build Asafwa. Also for who I and start here, sorry. So for what pay ASEM, yes, so pen ASEM. Because of you, me no dating, where they never hear me no mean. Also for work when you pay any mache. Yes, we want to pay any mache. I don't have any feelings for you. Stop this. What's wrong with you? It's the making you still home to me. I'm sorry. Ezekiel. Say I'm sorry. Ezekiel, mention me home call. Ezekiel, mention me home call. Ezekiel. Charlotte. When you go ask we go.
You are father. So for part is a man. I mean, so some name me. Sanko be ye way and Kenya was Sharot. Soon him the upper permit me. As Safuni are to me, Mr. No nonsense. Penny and about yourself would you club me to sign, and you to 4 elders. My soft for me to almost say. Mateo, I want yami shroom. Money devotion yakoda. And the time no we are who yes, I dear way, Sharot. In Guasian or bomb or ding. Abraham me this for 27 years. I call Bible school. And call Pondi Uchiri a bonnie. The bonnie na me de tell. Mon folk can suffer for Marseille. I suffer for Marseille. One man I ho. It's sunny a jammy with jammy. Won't say we go many Marseille. Won't say me suffer with me dear. My young Kunimabutria. Who didn't go as Siena Bomabutri? Munti, Asafi, you bet treat me. Charlotte, wine anymore. Wine anymore. Wine anymore! Oh, damn me! Oh, damn me! Ah. Oh, damn me. Charlotte. Tiwanya be maybe I say oh damn me. Oh damn me pa anti die pa ne oh damn me ho. Die no bi esu kire o. Charlotte. Ai ngwasi ni pa. Number 2. Nya sema ho. Ka ho se me nia ho kon. Me rap dem wa be pie no. Wa pack ne me fia. What did I make a ton? What did I make a ton? But 2 hours, the coon. And come see you man come make you depend on na dame ka obejimedi. So ni paboni fo bi odwane wa bro bi anta na so. Woni bo me so me mo mama ne e so ho me nante se. Odame adai. Odame boni ben na me ye wo. Odame Douglas ade na odi ma wuseye. Enti me ni me kunu. Ye bone pa ne senti ye fa safoto ni nyina hye ye yam. Se ye ma odame. Woni ke kamanim. Na ti me brafie na fa me basa wunyu odame boni e wa ye mini. Ti me adada kra we. Odame ne na jahanye me ba. Me patron nyamnya ebon sam so for terms of money I don't know so we take plenty here na me baneda wo fia na me fia oda me patron iya Douglas wona ne dasim say na me baneda oda me baako one kind of cry me say me bible to the snap ni nkosu afreference am fa bo odua bia wona ne da say what you your boat? I catch them. Madam. Daddy, when I call. Daddy. When I call. Anyako. Anyako. Me fire them. Me fire. Me need any panel. So be deep at them. So be cancel my area. See me. I'm from. I'm me fire. Some day why you? I don't know. Pick. So far, why? Oh, Daddy.
Kobi. Dami. You say in the other two. And yeah, easy. Asem so. My junior mammy tea cry me ya. Solution a menya no. Ain't go through. And sure say be go through. So for what phrases here no be say ya no ye anything. Kwan be na e be fa so aka twitwa age ho. Na asem be mpo na e be ka ma ya asem ayede. Me be phone na me fem wo fie no. Charlotte. Cheer up, okay? Cheer up. We say no me na ya bopusa. Say na egu so fa adwen say be dey be twitwa en wa e free asemi mu. To the jai so no. Bibia be okay. Kobi, Charlotte, Miss Sure, what is you way be from why? I don't know. Why? Hey. And you know, so Akuapem Twi me de sijashi. And then as what see ni ayira betena bonti. Mokwe ma me say mo no ma bi mo. Ti we nya mo ama. No want to be an kabibi anche na nda na dwen kakra. Ma kama no misem nyina. We say ma metua kadada na. Ma me nsi ni shop obi. Na ti nyan kopo. Nti me den. Enu anapa me ni di. Ewia na menya kokko bi enum ye. Enyumre ni me ndi. Fia na pay be sisa be so me ndi. Na say akom chikura na me ya. Sani anka enyumre du a me breaki. Be sisa be du na nka me tem. Maya mobo. Momo wo pa di me wo. Wo ni me ni ye ba kokra. Sanya ma wei na se to me a ma fio poni na ma kai poni eye miere ne ye wu ne ye koba nka de bia me hu poni a ma de da fo ma mo poni na mo poni eti am so oponi de mi nya ne saso asase su bio mu da mi nya ne saso da me nkampo no poni aye me chese eduane na ensampo no poni de foforo abreme na me ni o. Why am I there? Why am I there? Why am I there? My mumbo, this is a man. Me, would try me. Ma, me say mbaba ye call my friend madam for so bet my son Miss Kakakra. Fiti na Asante bia wo ye call. Wo na fofo ro nti wo ye call na wo yeda. Yeda.
Hello, madam. Hey, man, what's out of Charlotte Nous. Na, You're transfer me about. Sir. Okay. The afternoon shift. Charlotte, you're in the bar hospital. Mommy, where abortion drugs are? Doctor prescribing. Namiche mpacho. Namiche. For when you talk, see your heart away. Na can one too. She send ya minimi kuna see a cross of free film retenti ambesine. This can't ruin our legacy. A man same way. And mammy nimi kuna ni muwasi. This also agree to this. Namiche, yen sembe Charlotte na kufa. Hey, awo eni mu nseme ka me ni mi kunu nko a ka ye ho ma ase mpacho. Mransam du nyina achi. So for mami, echi nyina achi. Na just ha ne do bai. Na ka hu sam me wa ha kran ka wo ma ha. Kwa na asofo ne ni o machi anase ho am biem Sweetheart, oba ya che. Ina mu eni. Oh, kafra, we dey. Mo kon. Mr. Kunedu, the wa broche no. Me da highway ya no frey. Se ne ne na ba bedu warehouse, majesty. Mitimi mu nu emu maso. Se ne mi boshi. Na ke twa senka me ja Charlotte kwan so ofie. But me hwese me je ono nko a ofie na china nko. Ne se me de ma ade ekoi. We ekoi kwa wa yemre wo da hosa. Ti enwempu na mso me yemra na ye mehwe bi kwan so na ma besi ye chine se ye ba ya. Okay. Oba, we nim ni ntro fatal. Charlotte, Me worry o many years. Se me tu kwan me ma oya we se me tu kwan akọ ha. Baby me do bi am frɛ wo phone me your phone. Ko baby, enya boni. Ade na won frɛ bi ani me ko ha bi e be che se. Bi be fi mananti wona fonom bisa wo enfani ade. Safi na meba. Me frɛ phone na phone edu. honey, it's okay. No. Na me nim say what sen come from. But enya bo apaye. Won some dey kan say impromptu. It's me sure the catch me phone the cry was me we low but edumumpo. Sorry. Next week odo. Ya wanted to touch me so ya me count be family. Okay. And you are not cancel. Ni mi wa se ni akọ abako. Mami ya shemsa bros be ho adwire me ade ewi asibe ni ewo mu yi makasa ina edi na oya mami ya shemsa na me ka chose nkomo we nya fon so wo be gie ti se sof mami Mavis sof akosi ewi a every Mavis mbo sa small girl ni ba tuntum Charlotte wonim se ene o ma be ya abortion kwasi nya meche me meti ho no me ho bonda dawo nti me pese me ko tetagum kura anti agoro basa bi se en ma ni me medi so for my Mavis ba shout asukono ma we dey o den ko ya abortion me pacho agoro bi sa no en shadan fra me ni medi sa agoro me so we also for me pema sam da o hwe manim tu mi san
Na masade ne ho akodi few. Pacho. Na sɛ nyameka sɛ wotua wo so ka na woyi wo to krata ɛmfa ho ne nipa bɛyɛ me redwumam so hospital so many people are going in coming every day me remu me hwɛ former people bi da ho ti minim sɛ it is for one of the patients me share ya information e kyerɛ abortion paper a yabɔ ama obi a so for me din the details with too many so not they were not far from me. And in some hospital there, such secrets like this, you know, it happens always. But me to me fancy you. Would it? Hey! So be Jimmy Chinya. May try me maximum best. Any information, be time, dates, even Dr. Kra or yes, I do man. Ni na some information in America. Na, in fact. It was say na omo almost ye flow maso for no. Ye said the slobinom. Because you mun na ye netene. Because you meche dia o kan ye in fact. Na salo to of a be man da ben. Na mam ha dwin na na. Because salo de say so kono ma wo. No hu be man da ben. Ye kwa sorry even cry say ye pon e nkomodidie bi ono kwa won kan. Wo ti dia nkomodidie wa ko kino ho a. On be so be ka che. Ade asema. Hey! Ana what the lotto be? Lotto. Papa. Lotto is like nya ko we sanfo ni lotto. Lotto there. Obi atimi twa. Obi atwa bi. Me pe lotto na Papa. See the na mate. Se mi hwem, ma hwem na ye nokra. Hey! Papa. Uni me nyonko akosi nya meche. Melake. Mama, enya melako. Akosi nya meche kokoyi a. Chetiana. Debi. Nana ko jantu ba be ma kenche kokko no ende obahayi debi obahayi. Wow kwan. Ayu na da papa me so no kasema wo eva. Fe ne ewu awodo. Wanya ye ofi ara uni awo. Wuye. Papa me say. Na nsentem na me ho na me nya akọ phone call. No so hia me. Papa na me kosia no. Asema waka kire me no. Se nyame nim no kura se pa sa asem ya asem ze no kura. Papa. Papa, obedie di se. Akosewa. Sofa akosewa. Nya me sofa akosewa. Me mpedi mpochi ade wo ye me. Me ne nkase o. Papa we dey over party. Ni yire no. Aso ne baba ne nsa. Akoya abortion ama no. Hey, Fekwa. Kasi me bo. Fekwa, I can't believe this. I can't believe that. Sana me so me dwin ye o. Judge akosewa ko eba akoya ne ba abortion. Hey, Jaka. So for chi boni a wo ye boni obeka won fancy na le banyem akoya abortion so for to obi asase obi ni obi e twempra wa fo obi ano wo twach na on ne ba akoya abortion oh kwasi nya me chelo I can't believe this never ono obedi so for ansa no koye doctor enti pa se kwasi nya me chebe fra me atwa nto acha me de me nyini akwasi awia me makwasi awia sana mate be come sinai senya ne kwe say ya papa za ko say wia akoya ne baba hye hey hey no di ya mi se me batu ni waso dem woti matu na sen na wo kunipa hey me still evidence mami pasam no evidence mami na me just kasama na me ka ti fora furi se si ya se me srela e kwa bi obi fa so a me sabeka evidence no on family me papa ya give ya nya dey ya be no adi papa so do sa wo se nkomo wo de be wo dey wo se me de me ye bone mo tumi san won de wanya bone wonu an ne yire akwa ne baba hia ato agu no wo ku akwakoto ato atwe no wanya bone wo de mate ti sole evidence mami Kao. Ai. Agbasi awia. Hai. Ko ma be de se na wo ba hu wo ba hu. Papa say, now we. It's okay. But me say me no me no this year. Ade. You know it's against the ethics of my job. Papa.
nim say me konya no. Is that your bay? Me no dem. What's ethics? Me do abaniti. Oh, Debbie. Hey, what was it? Now today. Maybe be a how that me no kasa for say I know dey. To boas. You will be no that says yes in the clear. You to say. And then watch at the chebe no masem. Mo be anya say I go that prison no movie. But I dance away. Jekos be on marry. This is the time I say come go for the tomb. Near see we your evidence. What the baba be the womb. Every chance I'm up to. Na me be a dance ya. You baba you film. And I will you be more now. Hey, Mr. Na papa. Na say na bo hu what? Let me get it. Ibra. Pacho, details me. We me am a reporter me here after my many free hono. Time ni date, ni din. Bibia ho. I said me adwuma. Yes, master one ankasa party. Oh, mama no. Mama ankasa no master one. Yeah. Fere would was said my son be if they dance say obey abortion wa. Unyamisho. Details me. Okay. They are working alone. Son what does him what happened at the place? Papa said I cross giant this and one. I'm place what say no. But Papa mo why are there? Sheme boy. Me nje ba shembia. Moto mutin kwan to bi mani. Mun san kra hospitals. You promise me. But ebenya mu wia. We man for wia ma hospitals. We dey about fa kwa sa fa kono. Ah. Ni fa dey be ati obi ji bone so. Oh, you, bye bye you. Hey, obogun. Minia. Ajado. Oh. Let's say. Aboko. Oh, yeshia ya che. Ayi no kure. Ebe o mani mu ni ma yedin. No kure. Esu ya dia e mani fire. Yentimi nkogunku ye ho. Yentimi ntukwai. Ahaya na betra. Sanity. Baba ye bedi bone ba yetimi. No kure. Bene ba ye bone. Yo. Woni twa kuma de. Ye ni mpanifo ekwadue mu. No kure. Na panyi be odua mantemanti. Nye bibia ba ya pani ekasa. Eya masafa mu wo mu yi. Muni mpanifo mu kuta asafu no. No kure. Film etete wa tete mo tia asafu yi. Asofo be di sika wa asafu yi mu. Kum chacha ba obedi sika. E ma so ni gui. O wo simempa bai. On susu be di. Badu ko bi bai. Oni pa pia ba ansa na bidu akosi awia so. Na asafu be gina nyina so no. Eja mo hye ne me ba. One the power peja nwuma. Na asafu no obi anyantanya na wonsane ba na bi ba because me ba so de nti na ko se be prasempa ye boni mu we justice eni to ko mu obi akatia no asofo akatia no ma me fuo nkura ene wo mu ade wakasa masa na no oya tina so ma so wa mu yi me ma do se ma de wiase no pipa fuma nyame na etembuafo pipa bu enyiye obaka me ben sense ba ya mutu ne se nyinam no me bibia fisa ko se bia wo chiri bone wo ya de obaka ahemfo president wo obaka wasem obedi watem obeyo enya we na wo ye nyina no na wo ya so die se wo soso no emme betima ba wo so ba fun ye kan ni panyini na menua wo ba ja ni se ko se wia ne baba ya anyim aja to so se ne baba ya ne nyem amo na ne yire akwa ya boshi ku atuasi kwa mahinkro babia Sean I school Gateman International School ahonuma wakoya boshi na masame baba mai me bai na dan fa ba be ye dun honum akatai atunani ampampa boshi na ko se wi akwa ye timi de basem tia wase se ni nsuel sa na wi abaye akwa fa so timi baba man se ye ne manim gwase eba kuma no mun fa sa kwa na so ento ko se wi anse set wakoya boshi so fwanti ma wo ba anwo wa ya boshi dia won so betuna se enka na yire enka ne ba tiawa nyabotre na me won be kasa abosawia onja botre ma me no won be kasa da na kasa me won be kasa me sawala musia enya meeting na mutunu se mate na dwene ho de ja bibia me da se me won be kasa wan ja ai gana fuai kwa fuai agwasela ko ya boshi o agwasela ko ya ne ba boshi agwasela ko ya boshi o asafu fuai kwa fuai mama fuai agwasela ko ya boshi o hello agwasela ya boshi hello sister what agwasela ya semo wala boshi ne bano
You want to attend a quarter that? And I hate it. Yeah, Ghana Twi. As I'm hate it. About today, yeah. Come on for you. I was a way of washing. I was a way of washing. Come on, people for the conquest. People for. And I have better for. What's the money and I hate that? Yeah, Ghana for you. I was a way of washing. One in the back and then hello. What to say? But so much I was here. Some was area. But where never by your boss. So far, go for say, sign on the banyan. Of where I was Monte. Young Monday spread my mind. Monte, yeah, I must have set you before. Yeah, I was aware about you. I was aware about you. Yes, and the Proverbs chapter 6, verse number 16 to 20. Yes, Proverbs 6:16. Yeah. There are 6 things which the Lord hates, 7 which are an abomination to him: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, a false witness who breathes out lies, and a man who sows discord among brothers. Okay, last verse. My son, keep your father's commandments and forsake not your mother's teaching. Yakopon emma obi biara ahyade e wo se yedi so o se neme nsia e yade ametan enso ye mekra echiwade se obi tan bibia on pesa ade no be ben no hu ade na ne hu nwanyan na ade ye we chiwade enso ye mfa nka no nti ye wade bi o ha e nye sense ye bodin e wasafo mu anase wo ye kristoni a ye de kan wa brabo ho Yakopon pesa Akuapem Twi. Aso sane me ya bobosu eno na ekoso asafo mu. Nsekuru. Nsai kamoje dibimgo na ye hare koboni mu atrote chema. Akoma adwimusu atwen. What you say? The post say nuane ntem takra wuchi. It's very bad. What is eja? Nipa oba enuanom ntama na oba nipa ntama asundwe ma confusion kwa. Me da say nipa ndem isuro ne papa. Se bi beto ebusu na ebusu no. Eni yenim. Honey, Ijado na from you. Eja, praise the Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Amen. For say be the ane kure. Kusi empia na yasama lanko. Oh, Eja den. Wo frɛ me mani agi na afedi asem. What say wo yire? Edo baba no akoba bi akoye abortion what? What? Me? Abortion? La 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 Chimo Minyamie Asemenyo Chimo 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 Minyamie Minyamie Asemenyo Asembenyo